soro na ye wura we nyame na nipa etimi da ne nyame ma ne ye matemacha on macha watifo nyina mzo Opemsuo mu bo adwuma pa fancha me bebia me firi kwan wa kurase de sanete macha cha tifo nyina cha jagoraja movement nyina cha santeman ene bebia asante koduru biara Opemsuo ye nyame na me de Bible ebe kire wo se wo ye nyame okay besa the Bible a kire wo se sante ye Israel asante amamre asante culture Israel asante man is a direct descendant of the Israelites who's a historian with biblical proof. I'm not a historian, but this is biblical proof. Okay. Asante hene onye nipa, I repeat myself, yakato bi nyem nipa and just obi mblidi and I sabi onidi and I sabi mpedua san sabi onko ba ho ana bibi so jiri say Yesu spirit so Kristo ni to jiri say Yesu nyamba but say Yesu born asomo sunyi o nyame bo suda see so obani party biem ti na otumfo sante hene wo ye nyame but woni party biem edi sante hene yen kasa ntia no o kasa tia na yade bebo wa binenye sante hene nim ana me ka amanfo se bi eburu se bi ekronto ade na akasa me menye sante nim yakuapim ni me papa de free half o say ni fa bi so free asante ba me ma me yakuapim ni Jamaica what be ye ka sunsum nsem odum se Yakobɔ twedi ampon ema Israelfo e de emenson e de bubu Jericho sante fom woden ya watentemen atentebe na makoma ko se ne di papa nanim okura wonim aya nson odum se Israelfo wa pamadaka sante fom woden ya osigedwa odum hwe mu wa pamadaka sa do santansa ohini frafita etwa husia muda o come on let's go emanso I fan kalma me yanko yanko Revelation 5 verse 6 Revelation 5 verse 6 na me hwe na ahenwa no ne money power hwaso na kan na ja o na me hwe na ahenwa no ne atiasefo ba na ntem ne mpanifo no aba na ntem kan egama bi gina ho na gwama bi gina ho a o te se de wakunu kan ma me owo mensun wo mema kuma nsun ni aninsun a Nyankopɔn honhom sun gina ho a nyame honhom nsun enye ho mpo na me pegda no ho no ka kire o mu se asofo de do da to so nsu asofo fa mensun Jericho the papa no nyame wow that is why akwa bin said den wakom said den wona so spirit said o du ho a ono ma nyina nya adwuma bibia be ka kire semena nem ka da be na my social media live am money dinda se me wani and the onfra de no am yebi asemena nem ka na you can one of the most powerful kings that has ever lived or come ever grown to change e ka sante ahim for matena se o ma live o more powerful power come onam ho kwa hwade o ye Freemason tinie was I Anglican tinie was I eye ohene kumasi bayi kumasi abosom kumasi bibia hye ne nase won otibi ka kire obia se da ebo no nsi obia na eye den wo hu krama wo kurum eye den wo hu boda ni wo kurum commander dae yabe kanam so bi ntiase obada police commander ye den soldier commander ye den prison commander ye den pia bontie menye nyame pa na tibika se mi yese ye no ano no ye ka so obi ye nyame obi o ka bia won ka bi money power is slow hurry up ya ka tumi yan kamera dabi ya steady na ninkosua wo se bibiri nim nyansa wati dwomo a steady na ninkosua ofrantoma steady na ninkosua o sha atado ko bogo fo hwe na ninkosua adane do frantoma a no nko wo chesi uja resam ya metie me hyefi atade a me man betimi ni medi agro me fa wo hyepe oboa na bibia possess me
me ba cho tie nkomo na meka Elizabeth kase wo ye nyame na obi so won tia sia on fa de phone hwe say tu nyame kase edi ba ko no ewe hefa say tu nyame kase ewe he wonu say ye bosom kase pa ni nyina wonim ne wo tie ye de ya mi fra kura se be kira de no tie de o minim nyame kase minim nti busa ho say sa papa ne kura abɔ ne ho ban a wo kwase ampanya obosa shows ba akopɛ tinkomo na me no boni ye ba me no be kan nyam no be kan ho bambo asem na ye wura din ba mu wabie kama me ati ayira na awia na wo ho kan Joshua 6 verses 2 Joshua 6 verse 2 Erade ka kire Joshua say Joshua say hwe me di Jericho ba be mawo ne hene ne akofo be hye ba be hye wonsa na muntwa kro no hu hia kwankire twa kro no hu hia akofo no nyina ntwa kro no hu hia mprens preko akofo no nyina twa kro no hu hia preko sana ye no nansia na asofo no ba nso nkrokura osebo okrokodan osebo aha totorobento enso mfa ani adaka asofo no nyina mfa sebo nya sebo asofo nyina mfa osebo no mukuta totorobento makoma san papa na ba san na di nanim nso 7 wo mo bo atetembe ni nyina no mo ya asofo e ka sunsumu a kai mfandi adaka nanim fadi adaka nanim mi se mo adaka but wo kasa kora wonim wa nanim wonu so adaka do sometimes ya di shireka ne mo maso sei watwa ho ahia how many times watwa ho ahia wow na ga se asante ahenie no a wo sie free Israel no enum na wo kire yi Samson Bible ni mu Samson wo wa di enum sebo wa jata na me ba jo trasia o de na da nanim jata unnim akwankyere jata Bible so wo hene kwa nkasa ntia no e wo dem kama me kratch da no ho nkasa ntia wo hene awo dabiri kirem na wiam no ma de ne beko eti nipa me no nkasa ntia bo wi aso hene ni sikani ya nkasa ntia sikani unya bida ya nkasa ntia tumi there's a difference between power and authority. Okay. You have power and you have authority. The president has what? Power. But two for has authority. Tiens comment na me no boni ye? Mi follow pa, Meteor pa. For somebody who can control gold, the person is a dangerous man. I said God knows to me. Asema na nimka nya gold ngwa de gunku no. De hye mensa nyina ye den. Ade we pure gold na hye mensa. Unkuta tumi atumi shaka wa we. Kama me a. Kata grandma turn is your gold. Kama me. Ecclesiastes 10 verses 20. Ecclesiastes 10 verse 20. Obi a woni montie. Enome ohene o wadwiri. Jan wan no me ohene o wadwiri. Enome o defo. Na ba papa no ohene o sa ye den. Defo. Ensa no me defo heva. Wodan mu. Wodan mu mpo. Na ewiem nnoma bi de one beko. Ewiem nnoma de ne beko. Entakrabo beko. Na entakrabo ka beka ne nokure. Eti ohene ni sikani yankasa ntia wo mo. Wow. Eti papa no yes will be ni sika wonya sika fi na sika de ande. Unya bida. Eti na hianfo ho no. Sikani busa se te sen kasa ye. Mi bisha na 24 sante hene na me chia no. No busa se ho te se meka twese na na nye o. Enkoye. Sikani busa se ho te sen kasa ye da. Sikani so mudi ana. Akwancha na me twese sikani pa te kasa ye obi bibia na. Kai ma me a. Exodus 7 verse 1. Kai Erade ka kire Moses say. Hwe. Madano Nyankopon amafero. Madano Nyankopon amafero tu dipa timi ye nyame. Aso Moses didi no ye bibia. Aso Bible say madano se nyame amafero. Eto hini biari de di na kire. Opemsuo. Eba be dia kunya ye mani nkunya din. Na tumi na bo awura no. Me to fam kwabena siama. Utie me. Ya fam kwabena siama. Spirit na me de ye aduma na fa na gaguraja no osim so me de ye aduma no.
eti mi ankasa de nipa mfa me nya hwe spirit no musoro no sanity spirit no say free Portugal na e di free Portugal ana me kire wo say me busa question say oni de ti ama obi ate me nka no me mfa mama mmere ni agoro ana me ntie de obi ka oni ti asante akese akyen ma bia no aye kese akyen ni bia no omo mfa mama mmere ni agoro so papa no kwa asore sorry. The Anglican Archbishop is the only one the man kneels down to. He does not even stand up to even the president. To greet the president. He does not. Yes. Do you know that? Yes. Or you don't? I know. The Anglican Archbishop is the only person on earth the king bows to. Why? Jemu. And you see the others what you want. Me say busa will say. Chama me say busa one question say. Me busa question say. I didn't na mention. Yes, see a dime bibli wo mention portable house fefe. Near what then be I am pa chance dan so. Ebi wo ha amamrenti ya said the Etienne. But and then amafo aba. And then amafo aba ofra bo chire bo se abusuafi oba be paso bu no ato akone. Efie be na papa ntimi nsi wa. By what time we want for the Sankada? Ebi no bojawi hebe. Opa found Sakan. But some mamren and young boys no mabani more than 10 people. Okay. Opemsuo. Opa manika kurencham. Nearby Ben Obi Jones, I know your wine. What a shay idea babo. No me dinechi. Ye defo. It can't quite natural. No me ni me chan kame me do baby am do nti se me me ka che say nipa da se ni bi wo no no me di na chi a e do na dwa ya homa wo woni mo bi oni mo bi chama me na me ka che wo no ma wo wiase ba ya won kofo bu a ya nkuntia wo mo tumi na chi tumi ase na yetimi nkofa ya be brashi ani opo oba afofra nche oni nda na ho aba so nim sa oh yes opo oba afofo nya but oni ntacha sa na tie je na me kansem na ni ani da che me no be kansem ni yi bibi owi ase ka no kwa na chople o cho sika kwa na do fro sika mgro be dan sika ni se o jini nsem sika kwa si e de fro sika dan sika ni na watwa ne ka ya ahemfu bia betwa ne ka na be ka se me ho na betima twam ka me di maja kuraja na ya adwuma na menam na me ka che o se hwe ho papa no ka se ntia papa no yo trimumpu eno mo de be nya na magmo quotation no me say bu se wo penabot bo betru bi mame wo penabot bo betru na bot so for man bu ku na bot fa bo betru no Opemsuo wana dia hinie ba wana chira hinie wana di hinie ma hinie ye de Nebukadnezar wana dia hinie ma hinie ye de dia si trimodi wana ka chose Nebukadnezar trimodi obi ka chose obi ka chose bi oboa Nebukadnezar nya sika bi point bia enya hanta na no ye no ye de ja bi unya sika ka beti ase yo pema na mpema oh me pekakra opekakra unya nya sika ntia ke buza so pema ka baka so pema pa they can't go na chopping. Enti wiase na yete no ye won krofo bo ye nkomasem de wo tumi no o tumi so bo ade nyina ate na wa mu don't me nyina ten no don sa hye ho do am quotation ka ho de wo tumi no kolontia so ko ne san be se da bi ro be se dey me so do wo dey Opemsuo tumi ni ngasa ntia no de wo tumi de emu na ten ono do wo tumi so bo ade nyina ate because wo tumi utu woni tumi both spiritually and physically erezi opi abontia eye utu FM so nipa bebre nye TV so mehu obi animu ebo ba wonkofo bi so mpi abontia wo gina ho a nipa obeti 25 minutes do obi atwa no ahia wonkofo mutumi freedom litra also ye comfort said den na papa we wonim no den second 3 times akomate akwamba biem asemena na meka no ya akomo nanim ose ma ti bibias o kom na ordinance abeka wa ba akopɛ so ordinance ka 1 2 3 wa kom nsi usu biem eti me se minya prove me wa fana bi eda me kom ma fa ma
bitu mi ankasa no me kwa ko chia na me ya fra na frimi kom eze betiako anya se betiako me se me kwa ko chia na me ya fra na frimi kom adentia e wa se kire me wa fra na me hye mo atade me kwa ko chia na me ya fra na frimi kom na me ya bo atade na frimi so asa na ko chia no because aboa bi ahene ne jata so the same anim ana me so ni wo aboa da ba chi te o se me ya aboa no nya sa jata na da ni mu no da mo obache o de o yan kanse me bre je won kofu bibre wo munim amanfo se wo ko nanim na ko ha wo Opemsuo be da bi wan ko ha ntuma wa himye be ba fom Naka se sunsumu ni ma. Ye ka sunsum sama masa ye ka sunsum samo. Jibi fon test so sorry wo bi o jojo nche de be ka don test o. To for le ke sabi mpega sa watafre masi ama na nim nyina ye nsuo no onte de me kana se o. De busa. Usa. Me mo secret ba ko. Yeti. Adentina brempom bi a shekawa. Wọ́n sẹ́ papa no run no ma nyina ne kawa gold ba ko bi hye ne nsa obitu wa ya hwe so ba bitu obi a no de kawa ne di agoro bitu wona sɛ mama ka kire we wo wi a ko hwe ne clips atrasia steady no ana sɛ me susudu anadwo amenam ede me ka kire sɛ papa no we nyame jimidi ya jinidi yenyame no Opemsuo ni share ne physical say da me and you okay matra se baba chia no but nkrofo no ho mo mpene nkrofo ne mpene matra several times baba chia papa no bosumi ebe mu ma several times me ne papa ne be shia na me de me nza to ne nza yem na papa na busa me se me ho te se na maka chen se nye oluma ye nye kura the minute I met chia sante hini say Kim Ghana mafa Ghana I'm telling you wafa Ghana se ahum nyina ba be hye wase na ahum nyina ba be hye wase ba me see se me chia sante hini no re nsa to ne nsa yam see no busa se te se na me ka chen se nye no ka se be yi mafa Ghana anu ntina hu oba bu ye bo asofo din du Ghana ye mo mi din ga ho ye ka popular pastors in Ghana ye bo tenor ajagora jadin bebam ye omo ya TikTok celebrity pastors no omo ya TikTok pastors no wo do be di wom ni ba na wo chebro di batene so fudi nim odim se toa bies obi ka ma me yanko e bia 1 Corinthians 2:15 onipa ohunhum de nipa ohunhum ne de obu ade nyina ta o tumi so obu ade nyina ta se de wo ye ne nye na ono de na ono ankasa na wo ka cho se de wo ye ne nye ne de obiara mu na ta ni tumi so obu na tan because ohunhum a Solomon timi ne mmoa kasa ede na papa ne timi ka history sa kenka mame na Solomon timi ne nwia ene Opemsuo ene mpata wo nsuom kasa eye de na papa no ayini asamba na anima obetima bo history from 1879 aba be see present ado ye historian. He's not a historian. Why ne be yichira no? Do you know he's reincarnated? Really? You never knew. Santehene is reincarnated. The Santehene, present Santehene is reincarnated. We asked more than 7 times. Oh man, come on, yet it's like you don't know your history. Oh man, come on, more than 7 times. More than 7 times. Minimi da minshianida, but only the Kasana Son children also Kodaba. The minute he goes and sleeps and wakes up, trust me, only baby as a minute. But I am once any babies and baby Opemsuo. I'm Maybe Misruno. I don't know about people, but maybe Miswabi Solomon. Tina mo friend King Solomon. Na Solomon to me mwakasa. Tie 1 Kings 4:33. 1 Kings 4:33. Na wakasa nnua ho. Solomon to me nnua kasa. Free twinidua. Free twidro. Ewo Lebanon. Sukosi adwura. Kosi adwura so. Adwura so. Dia na na omudi gu ade omudi di papa nanim kan no. Sawanka no. Sawanka na yedai.
ayadwira sana esa manka no to no Opemsuo to aso adwira a efifiri Opemsuo mu so kai na oka emoa no ka moa ne nnuma ene nnuma ne won a wowia ene omo hwia ne mpata ho asem ene pata won so nkwa oka omo ho asem ade ne your friend say King Solomon na ahifu ade friend King David King Solomon ye King Solomon and friend ade friend King David dabi ade friend King dabi ese King Solomon ya friend King Joachim dabi ese King Solomon o say ese King Solomon ya friend King Nehumo dabi ese King Solomon ade friend King Solomon di dina mo dia to no dini hu no ma no beye sanity kan ko na choplay Opemsuo o Solomon no wodin jejedia bie ma me ya wo Solomon Yankopon soma me yakoto ni din jejedia di pa Yankopon de ma ade Maria jejedia de Solomon no toro so yira jejedia no tie wura sante wo ni di ankasa wo pa se tutu na be kata din so the reincarnator what he say na no tu fo se tutu no chechire sante ma no no na asaba no can't you see so nzuro hwe have you not noticed he does not fear anything and at least if a man should fear something in life a man should fear something but he does not fear anything why Opemsuo and me be secret be actually yeti pa e bia no bi tie me kro won te da obi say na ya no suro no na no basa ami suro no se bi suro no menyira cha mfam ho adintia he can make and make you yeah o dey emfa the spiritual side into nchen ya emfa bibia into nchen he has authority and one phone call just a phone call commander good sorry I simple ana Opemsuo di fa ja kura no ma ye dia cha kura untwa gift tax dia go ya kura e ba joko soja dabi oye military dabi oye commander eye de na soja commander be ananim na nsenya defense chief of the defense have been doing na obi ase wa na mba cho ma mi soja background onye soja aji bi do na ni ma ni kotodwe ba ku si form sanity oko police dabi onko police open fa kotodwe ni si form e sanity so be di acha tu fo nyame kase kaye wo pagana be dwa no me pa cho wo me dwa to papa na unsanka unsanka ene di ampa do ta na chi no be wini ya to aba Ghana edika to no santimema ansanya Ghana ya to aba sunsun na me ka kire wo ye election was anti-kurumati ye election wo menhia ya answer ye election wo menhia wo be be o tire di asem no onu wo chief you voters onu ye you electoral committee na wo na politicians yi some ko be ni o mi busa wo nenye nkran no mote na no nko nkran enkoko ahemfo na ho no na obi apa na bajo election ai fa na ebobo no are na kumasi de ya be tia no sanity come on 2 Samuel 12 verses 24 na David chichiri ne yiri Besi Bare David chichiri ne yiri Besi Bare na one no kodai one ne sa da biem na wo berema wo ba berema na tuni din Solomon na Erade Solomon na Erade do abofra do amba do da Erade do no na Erade do abofra no na osuma nam odifo Nathan so ko tuni din say your friend say ye dia as a chene say kai esan Erade nti Erade do nti atun din ye dia Solomon praba no obedi ade mudawo ani baba ura ikan sam na akire o won tia se de tabie social media bia na papa no bodi te se nkofo di papa na tema be ka jo say omunnim de omuka omunnim de mo ye so ye nyame so nyame kese be ka kire me ma no so omunnim de omo ye nyame kese enti papa no ko Opemsuo dabi so ye nyame kese de bia me ka kire o mo se hwe nka se ntia papa ne da dabi odifo asin odifo bia wo ni na so de ne de asa danso o de no nya no he o se o de ne de wo na se de dware o
And that's all funny, baby. Yes, saw me. Because means yes, you papa. Me papa. Messi. If I had a pancro, no bed no go. Me papa no. Miss Anam Korean mango. No Korean mango. Also, ni dining kayamfa. Aha. Udruana udrimika. Messi na bed no go. Was a come bed no go. Me papa poach me woman in yenching. Tis a me catch us until he in Yamia Jimmy. So what is the papa no o sunzumba? Oh, papa minupa. Medase. It is a meme and banner catch us until he in Yamia. Yo, to be child says until he in Yanko Point Jimmy. Ada so I in fear and from me to two a you no man may catch or says until he in Yamidi. But my chief is just because the danger was there be yeah, cool, you as I go ahead. Opemsuo. Who gonna share premium that was been just yet. The 2 million in Ghana 2 million I mention sanity. Me kind of crash. Minister go for be baby dimatem. Go for be baby social media dimatem. But in yet the walk no. Na me say oyinyame onti asia ofu. Ye wom se na sitie na wo ka. Fa hwe ho. Kwashepo. Opemsuo. Opamane ma order sisi say election e ba beto santini bi anto aba. Tanga sama ba. Obi anso nto. Opamasa o de omasa command no. Obi anso nto. O si konfano che foforo. Nokre. O so here dey. O si konfano che foforo. Wo ba be si agina wo se 1 million Ghana cedis. Only 1 million Ghana cedis. 10 billion. 10 billion. What the oba kan? Wono no mama ye de ma yi. Te be ka tso betima sound life ah. O se meboa. Engineer chinye. Oyenyame kasi. O so no no mama ye. Opemsuo. It is a minute ma 1 million Ghana cedis. I send the good account. Big question. What go shower line? And I only shower in a day we are more complimentary car. We also can yamia sama cheno. No but so tia come complimentary car. Oye na ju so besesa. E be ra ba mu so. Asa woni am complimentary car na fa na ba ka Jesus asema cheno. Ye ga ye mo ba sisa ko wa complimentary car. Ye ga Yesu asema o cheno. Unya na sa friend. Jisana dia na kwa ko ye. Sana dia na kwa ko ye. Wow. Yo noma unkura frane kwa mami quotation oso ya boni ansu no unkura frane kwa bajo sika ne woman papa na nim ya friend sen de sisi na nim na across so ya friend sen mo friend afna me bajo afna o bible mu oso bazo be shetumi ase ana anya papa no me nyame asomfo mu twa boni so ka efre agano ntoto so ko se awon ntoto so 9 num so na ya boni asuro if so unkura frane kwa be quotation cha Bible. Opemsuo. And it's Opemsuo no mo de swear no. Ade tira man hin nko ade sum. Na wonya man hin na wo so foforo. Wonum so wa afra ni mo bebre mu nim. Wonum so wa afra bi wo a oba nhwa afra no. Ekuta bema na oba ba behwa na de ade afita kata so na say. O say busumuru onu kro ni mo he. Oh mini. Ayo. Mini pa busumuru de mini. E do bi say na the TV so and so oba so hwe TV so nipa no nim nyansa. And I say omo the camera to into your oba so hwe TV so yes so physical and so spiritual. Woni po ho ka ho alapa na wo ho Parama entenyira ka ma me ngasa tiaira Opemsuo okay nim kamin tuka Opemsuo ma me kasa di we mfiri me boa me ho nte ase because mo invite me first one bi mentimi ama me kai pa yedi nkoma na kwa na time no nso me swerve mu. This is the time. I can't go na chopin. Pesa me chia papa no to me nya kwan. Obechia no. Ma ya se me chiam to be fa fidi so. Na me sere mu nsi mi wura ma me. Se me be chia no. Anko fo so be se me ba be chia papa yi. Ebebem. Wa hunu. Odaruma. Opemsuo. Wa hunu. Odaruma. Kan ye. Romans 13 verses 4. Na fra no Bible mu. Kan. If we say
Oye Nyankopon asomfo. Omo ye nyame to boss ka. Omo ye nyame asomfo mpajo fa chemo not na na o ka twi Bible. Ofrisem o ka twi Bible. Oya ade po. Kama me. Every say. Oye Nyankopon asomfo. Oye nyame asomfo. Ma uyeye. Ama uye yo. Na se woye bone a. Se woye bone wo yo hene na koye bone koto asase koye ye no ma bia. Suro. Na wonkura afena no kwa. Wo mo nkura afena ne kwa. Na woye Nyankopon asomfo. Opemsuo. Tu ya bone a. Sude ka se papa na efra wa suro betu. Nkita afena no kwa. Afena ne wo Bible kan ma me repeat. So bia nyi quotation we ma oda. Onim John 9. Romans 13 verses 4. Wono. Kristo asafo. Obega na homo ma bene pa santehene. Kristo asafo. Sa Kristo papa Kristo asafo. Apostle Kwadwo asafo. Kantanga. Opemsuo. But that santehene beto for Kumasi nso be mu na Kumasi more than 3 days. Hwe. Chamai, jai dokika ka no nim papa no. Jai. Obi yi na ni TV nso fom. Asamana no ka no. Oni bada se na yi na ni TV nso fom da. Oni po trust se joso din to ma fita asafo ma yi na ni TV nso fom. Oni sa di bad betwa manso. Wa wu TV nso fom ababa ni sa tietia mu. Opemsuo. Asamana no ka no. Kama money power. Romans 13 verses 4. O se den. Every say. Oye nyame asomfo. Wa oye nyame somfo. Oh dabi abosom. Me da se. Gina o. Pause. Hohombone. Matias no problem. Pause. Ehye epamoden. Hohombone. Ehye pamoden. Hohombone. Ene omo se papa no bosom na dro no oye hohombone. Okay. Ehye de no se ba na ehye na epam hohombone na se di nanim. Nti die na epam. Opemsuo. To aso mi aba. Oye Nyankopon asomfo. Oye nyame somfo. Ma uyeye. Ama den. Uyeye. And align the word. Maybe so me catch so betima mo aye den. Ayeye. Obieki. Ama uye yo. Ahope. Ama uye. Wa gaza ma onyini nche. Yo. Kai. Na se woye bone a. Se woye bu be papa no na woye bone a. Suro. Enka said na danfo no suro. Na wonkura afena no kwa. Omo nkura afena ne kwa. To aso. Na woye Nyankopon asomfo a woto re. Oye nyame asomfo mo to re. Di abufuo ba. Di abufuo ba de oye bone. Ye oye bone so. Enti etwase mo bre mo ho ase. Enti twase wo bre ho ase papa na se. Se wa ase. To aso e. She na ase. Enye abufuo no nkunti. Dabi. Na emmom ahonim nso ntira. Wonim de. Ti bre ho ase she na se no won kyerew. Sanetie. Di passementi ase. Opemsuo. Ani di efesi e. Ade se mi obi so ne me bepe. Ade se mi a obi so onye ye. Ajagura je onim nipa mienu onim nipa ba akopɛ. Se bre ho ase. Eti ni ba bre me ne ho ase na ma kyerɛ na de. Lo je me power ba so onso nya power ne bi. Ba bonko fon suo sa. O ase power ensuo bo. Kama mi awra. Jeremiah 6:16. Jeremiah 6 verse 16. Say already see nie. Sani already see nie. Munko gina kwan no so. Ko gina kwan no so. Na monhwe. Hwe. Na mummisa tete atempon no. Ya na papa na o kyerɛ nansen. Tete atempon. Eye den na broni be ka broni adwere se ugo da mesisa ye na ye sunsun wo mesa de wade ye bro broni. Dia na ko ka broni ni se ye fa da de me no. Munti no me biase. Opemsuo. Munti no me biase. Obieki sewie. Manimie. Samne ya dos. Munti no me biase. Eti mu fa bibia tra. Obunikito abi Jordan, obunikito abi Jordan. Obunikito abi Jordan, obunikito abi Jordan. Opemsuo. Jordan. Obunikito abi. Jordan. Asho Jordan. Obunikito abi. Jordan. Obunikito abi. Jordan. Obunikito abi. Jordan. Obunikito abi. Asho Jordan. Obunikito Asho Jordan. Obunikito abi. 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 Power is not powder. Dabi. To me, ye de wo.
sanity me papa ma bebiri me na de ne fa me amfa nipa mienu etimi so mfa nipa mienu da dabi so obi sa afa na o yusu foforo sanity enya ma jagoreja no o yusu no muda o cause jagoreja ne tisi me papa so na ati asim so etiebe ti asim ba so yeba bo hwani dabi bloodline jagoreja ntimi ntinsi ba bo hwani foforo so dabi agimi yemba sanity bloodline so obi sa jagoreja ti asim so ko hwini wo tro sa jagoreja tisi mi oso a ajapade bia na ma jagoreja so manya bia wo se ajagoreja me gya ho na abefanya so bekume ti nkomo ni ye wa atisi usno what the be say 16 years I'm for picture ni picture we facture no o metimi da to ayi so a the day ye me say me second in command to my father ka facture mo say me to social media o metimi da to o mayi ni so a ti ne am starting ye ji tu mu ana so pusu tika kra asema na me ka so wa no pusu ni tika kra na no dia ba da but all the two screens you see here okay I want to put it on the screen right now tajagura gentimi family nua dabi jagura gentimi family ma me ba dabi jagura gentimi family wo faase dabi ajagura jabe fo bi obefa me ba sanity ero so bi so o power o boa obetra wo bo foforo no problem asa be fa jagura ja no o boa so wa fa jagura ja de o so betumi firi ba bia me wo no na ma japade jagura ja de ma me nyina wo fa sanity because you run na 240 no no be do tumfo a you be be do tumfo a ye wa kunya na japade a nyi tumfo dia dabi tienie muda o ye no me bo akunya no ho a it is not for tumfo he's just the caretaker so the next of tumfo we can take over the same thing sana jagoreja movement tie muda o especially for na jagoreja no one man ko for to top bench to cars no no man nya dan dia cheme no anyi ade ne nyame ne dia ene dia and so jagoreja afawa I was say utimi ba to be free baby am wo no wafa what take over this a wotro tinkura 53 menie abusia fo mu go Facebook Opemsuo radio ni phone ni da ho that's me ani mu so we no so no D-Day you share me D4 say I will take over the man in here that's it any but I'm supposed to check TikTok for igina super nipa 610 kwa igina so oh okay say na net here abusia o tie ya betima go Facebook wa then I'm start and then I'm start so live Opemsuo radio dabi not today dabi not be today that's what 16 years na me was 16 years I say na me 16 years me turn 16 years per minute see mo ache mini na me now was secondary school now I think that 16 years now we wait papa compound no that day na so tisi me so ya wo me na papa ne ka say akora we ne be take over ka kire me ma me mu nyina ni me nyina say boy we ne be take over mu nyina mbe koto no play na dey na asie abusiane man wana pega tisame utimi pega tisame dabi never obwa dada utimi pega tisame what pega but utimi nduru me da dabi utimi okase wo nkwa wanka mienu wakase mienu wose ba ko pe Opemsuo I looked at Ghana the whole world at me can also amansa be koto he told me point blank this abed nago o say amansa be koto nipa be born na asefo aduane nipa be te wonka kapa 7 years hunta sogu mi mu so bom mi mu so miensa no ano no take over kumase kenken kekere minya 60 years na hwa pankoro na so so awurade nyankopɔ Opemsuo obi a o tie me bia oni ma bed bia ni me correct me e fe ma bed let's dey now move here mi dia nkasa mi gani kanu correct mi ko ka so to so kama ne ka so to I go di ka so to from boka de ka so chima me correct amrade do so hweka mi tim ni me nasi from mi ti ben sim so me nasi from mi ti ben nasi from champa boy sun sorry mra do so tu premier ni bia opagin se je yelo se ono wo pa bi hwere se ko so wonim de wo ye ai won ko fo so ma gimo ma dwimo ha amra do so ti dwane kan mbo ka de ko bi to wuram dwakete dwane firi no ho to bi nye ko se mra ne do so
adenti na wo se me de me na sisi form me to obi wiase me no nsada me wiase me nko club da me ni adamfo wa ho picture no me ni adamfo me mpiepie me chefie sa we me ye program ya no pa me ko unhia mo tumi ka je se me hia Jagreja wa ha ka atwa no airdrop man no ka why would I move from this to this? Me de be kira wo I'm a Bokedical. South Africa, they share me reverend. Bokedical. You have freedom. Jesus said you have freedom. Okay. Oh. Obadi bodo ka get Jesus on fanchao. Only problem. What about you? Nanya na kosi. Jagreja don't fanchao. On fanchao. But on fanchao come on, no Jagreja de beche me. O to no say twabro si so bo fa Jagreja be pete si so. On timi on ma. Opemsuo. I'm ready na go. Oh, Bruce Esra, I can read the tears of war. I will be you. Nakadi any day, I can read a book for Nakadi any day. I'm ready to say, then what ye? Then I request it. The guy I go to Chakadian Albeka. What am I no? I'm from Toso. Send a mail here. Now, Miss Person, me busa, was so more Muslim, so sorry for. And then yana nano mama mreno difference be no difference be why would I move from this to this again? Hey, me put a question. Mami fan to so na me tie for nhwe bi. Wow. Why would I move from this? Oh. Why would I move from this to this? We nice guy pa. Me put a question. Clara kan so fata. Na ma for Jesus be kura se ni ami ni matare show. Onim sa toa. Okay? Opemsuo from this. I'm just asking you. Why? First of all, say na metie. Say na kwabene say ma metie. I date be say ba daddy say. E do hwa me 16 years picture na. Say na metie na me say me nye me ba be charismatic. Hwe ya cross da me kom Yesu kura ova cross we have to kom. Cross da we kom nye easy. Be jibiti. Hwe me belt e bo me. America ya na da bo mo so yi. Fanboy. You be na bo mo so yi. David where symbol Sato are reported to Pera routers and a bomb muscle. So why would I move from this Fanboy to this? Ama ni pa nya kwase ya o mahu nyame. Opemsuo. Afa no mahu nyame ye. Kada me di agoro. Kada me toko anwum. Na bo Clara no. Na me toko anwum. Edo na pa me bo Clara. Ani tumi ni mu ana. Me say Edo Clara ni tumi ni mu. Tumi wo man ka me firim ma yewe. Se tumi wo man ka me firim ma yewe. Wow. Opo ka kọjá accident a mo bi mo Jagreja no bi mo Jesus na hwe de ka ne begina obi anu o sabi ono obe da ka Jagreja me ho ba but obi wo dogge oh Jesus e di to me nimbiem sanete ho ba no ka kwa me ho ba no ka because me di nya Jesus sanete there's no J in the Hebrew alphabet enim sa jenim ere no nya Yesu ere no nya Jesus e di ni ba say ni dia shada kam ye pentagram. You educated. Google it. Yesu dinkwa ni Joshua. Ye fe pentagram. Ana Yesu ni papa nye Nyankopon, ni papa ni bofo Gabriel. Bofo Gabriel na ne ma me da ye. Ye ben Gabriel na ne ma re ba da. Tam no kwa ka be chechomu o chaman. O de chechem nya botre. But me wo how many minutes? Oni nya me o de chechem. Musa me minister me wo. Busa minister me start am into my year be ya. Ha, do me time why? 15 minutes. Gabriel na ne ma die. Et marry now Roman for sum no nye Yesu ma me Yesu yire. Anya onkonkro. Wana ka kire wo. Come on master go yen ko Gabriel. Adu mi no ko Zakaria se meka. Zakaria se wu o be reme yire meka. O se na mato anu. On ka sa ko mi to akra ndin. Na Gabriel na. It is our holy family na mu na Mary gina ho ba me bi gina ho a akora sini na so no ye fe akora na ye fe Juda Yesu ba panyin no Yesu ya mona senduam ye switchi no Yesu ware Mary Magdalene ni wo 5 Opemsuo hey oh jai Yesu testi bio okay me ka do kana jo na wana ngare Everybody Yagopo. Come on, you go tie we Bible no omo ni kodu nkyere mo. Dabi.
Let me decode the Bible for you. Let's go. Luke 1 verses 26. Luke 1:26. Bosomi atosun sienu mu no. Bosomi atosun siemu no. Onyankopon suma abofo Gabriel. Wo nyame suma ahwan? Abofo Gabriel. Underline the word nyame. Wasuma Gabriel. So amra hefa. Ko Galilea kurobi a wo fe Nazareth. Ko Galilea kurobi e fe Nazareth. Ababa bi a wo de no ama obarima bi a wo fe ni Joseph a wo free David abusuamu a wade enchen. Ba chonti Nyankopon Opemsuo Israel ye nyo obi aso obi a wawade. On my one first point. I don't quite some question mark one. All right, and I gave it a drew. Young quay. Na ababa wandin di Maria. Kwa na bofo no ba ni nchen beka. Bofo no ba ni nchen be tien sam no, ye ndi ko duma. Bofo no beka che ne se. Ma wani nje. Wo a wadum wo. Wo a ya dum wo. Awurade ka wo ho. Awurade ka wo ho. Na koma tu nsem no ho. Na koma tu nsem no ho. Ogene ho se. Obisa se. Ogene ho se. Aha. Nchia be ni obofo no se no se na obofo no se no se nsuro Maria wo anyankopon adom wo Opemsuo wo anyankopon adom na hwe wo banyinsen na wo babarima wato ni din Yesu ase aha ko na obeye kese wa frɛ no na wa frɛ de owo sorosoro no ba ya ba frɛ de owo sorosoro no ba ya na mu ni nyankopon dabi ya se de owo sorosoro no e ba sorosoro hefa Gabriel free fa ne ba e asoro for what say yanko na Awurade Nyankopon di neja David beman ahinya beman what say oh na Awurade Nyankopon di neja David ahinwa beman kama me na obedi Yakob Yesu hene dapem aha dia na beba so na hinya ri ntwada dia na beba so mo anyi Maria se obofo ne se tepi me a virgin yei beye na bamu me dia ka bi o zakada so ka de se to se mato anum to what say o se den ye beye na bamu efise minim obarima dia na obofo no bua se no se yankwai ohun konkron no beba wo so ohun konkron beba wo so na de owo sorosoro na ho na de owo akase nyame de owo sorosoro na ho den abekata wo so baba bekana oba ba ne oba eda wo ye nden babutu no so so gidi se nsuo timi na oba ba da nyin se nsuo ba nokore nsuo nkane na no nya masa so na nsuo ye den oye honhom na o ka se nyame honhom konkro wo se honhom konkro honhom se honhom busum timi busum honhom timi na oba ba da wo busum ba ne oba wo ko de twan pese de na chese bofo timi na oba na bofo no oba betimi ada Genesis arofa ma bi ma Genesis 6 verse 1 come on go na nipa free se ese ni nipa free ase do so asase so nipa free ase do so asase so no wo mama ya wo mama o mo to se ma me water no mo no fo se ma o mo no fo se watermelon kai na Nyankopon ma hunu nipa ma se wo fo gina ho din se Awurade Nyankopon me die nie bo fo se me die nie ni echusu ma no wo ma eden na wo si be ware mu biara wo pe wo si fo be wale mu bi o penti bo fo be ma bofo wa so mi hia bofo mi ni bofo kasa bofo agagora jam ni kasa ade abofo ni won ma de kro yizo ka afuruma o ma furuma e flat ya ngono oni umbilical cord no oni a connection ni bi da bofo timi ni me ada ade ye oni se bofo ko betimi ni demon ada but bofo timi ni yonko bofo na ade mani ni bi man will be but it is abominable act okay in the realms of the heavens yizo musiba for mansa I just said but bofo ba timi ni be ma beda ewo naturalize wa asase so ne mane abremponfo ma nti Elon Musk go to his lineage na hwe so betima find in patrilineal na matrilineal lineage Einstein so be nim maame a Lincoln mo wo de busebuta mo ya abrempon be ya no ma kase nyina no na ye de na komutimi kire plane ye etuo sa no man nye de no mutimi kire o to aso ma me ana kan ne radical say Opemsuo ho ntena o mu nkosi da efi say waye honam ntini na beye mfie ohaduanu kan ma me nanum akire no na abrane akese wa asase so Nyankopon ma ko nipa ma ho ana nyame ma no ya bofo ni nipa ma ko daaye wo ma won gira ho ma me underline the word omo ne omo ko daaye to omo ni be man kade na omo de daaye amfa ne sin the word na so amfa ne ni wode ne hwene amfa ne fu to de hefa na ye ne kwete mo
Number 2, minimum be what 2 or what matem say. Jamaican in Yanako, when you say pancake on John Babusa question said. Adam, Yabo Adam, Baba, was a ruler. Karaje, Yabo Adam, internet in your Yabo Eve, internet in your. And Yabo Mabasa. And then Adam, Timmy who be a word in the Bema be shining say Eve. I'm fine, Shannon. Or the Shannon, I'm fine, Shannon. or the Shannon, I'm fine, Shannon. I'm sorry, Shannon. I'm fine, Shannon. Motu. Namotu, and then Adam who say to about one in that. What about you know? Abra da we naive. Yabo na basa zo ni hwe. Anya bonzam. Pon he fasam. Eye den na if to be twa ne bafuruma. O de den twa abra na ye nya invite nsekan. Adam's existence was there as them by as a stone age ever. Stone age is from this the eboa and they had not even invented fire. So what kept them warm? Opemsuo. It came when you Adam ba or your woba. When if da wo wura mu ho. Biekis. Anya apu no mudi ye. Mami Genesis ye go baby a. Wasi, wo to me say wura mu me mama ye example. Waso wo to me say wo di aduaba na sitro mu ha say nyina bi. Na de sim finfin no, hwe no afon sanka. De ne so ba finfin. Ni ba so say for ni padua. Ke duare dia ye babu o mu wo ho keke. Ito o ba ye veg o timi duare abontin. Onye di bia na ni abie. Ane kasa Opemsuo. Ghana sre. There was no eating of apple there. And Eve had 2 embryos. And to what the can Eve die na embryo ni fertilize na o de come Adam so na Adam di ye. Obogu so. Me sit bema dia na wo ye na kache. Hey, atayira na. Rama ntinya mde ahye. Opemsuo. Kansa Genesis na akire wo. Ake be 5 minutes na. Kan mi we si kan mame. Genesis 9 verses 3. O se den. De ekeka ho a ewo ekwa nyina enye moduane mede ni nyina be mamo. Opemsuo. Obu tu bi se mudi wura ma duaba nyina bi. Na de simfinfin ni de enfon sampo nya dai embra hye so. Don't even brush. Na se na wo ni nsa ni nan a e de na nyame dum yo woro so afi de wo de wafuru so de benante. No, what is any say ya? And he was the first animal that spoke. Was it no when ya teacher wura mu dum nyina no ko even je ko busa na say it that means aboa kasa ka if be suro say ampa na wo ya aboa ka if be suro wa wana kan Genesis 2 verses 15. was it then Na Erade Nyankopon de onipa kwotena Eden true no mu. Erade Nyankopon de nipa no kwotena Eden true. Se ono na wonhwe ho. Kan mame. Na o hye onipa no se Ana ofo so o mo se true no mu ha nnuam nyina. true ni duaba na ya oba ne de Dibi. ya dai Dibi. na bajo be ma na oba kwa kodo so kwa kwa ndey. Okoye den. Otimi dibi. Cow. Na papa ne bone ni Also about me oba can make you no make you. Into oba die we papa na e bone. Utimi de oba die we nya sika. Utimi de oba we so ma ne bo odua ma wofo ho. Eti edua na ye papa ne bone ne de. Kai papa ne bone hu nimdia dua ne de. Ni endi. Hweye no anya dan. Wandi. Frise. Da wo bedi no. Ada wo bedi no. Wo na wo be wo. Ba twa Adam di owu ye. Chowa. Nenite. Wo da to aso e. Na ke so no ya me dwandro na. Oh ya ba. Wo baba nga jo so no oba da obenyin se da. Wo no oba da pe me yo se. Wo di ye ho wi. Kaye. Verse 18. Ne Erade ka se. Enye se onipa nkotena. Meye nseso boafo mamo. Jampo. No one catch you if say, oh. I told you kasa wadodo. Ada wo kramati.
Daroma. And there are secrets. I don't know who na ama my powerful. Na guess I don't know so from one punch. Oh, Siake, was he apple? He's offering the uncle. Was he apple? Was he apple? Apple bang. Apple na Debbie o mi buza apple kwa na kedi pe di ya. And na nyame bu afusa no. Also boss gave you a hasi na ne ho fe. Na boss ani wom. Na chidi na boss obu ega. A question. Mahu banya. Mahu izonya. Mahu. Sani yango. Wa was a gay the real boss office no. Ade boss dia. Akwa we se onu kwa ne kwasi eja kwasi kotefata. Onu kwa de ne fata ade pa. Wa huna na. Kan ye nkor ma ele. Genesis 3:1. What's it? Na owo ye nitie chini nrem muaduma nyina. Na owo ni titi se oni nyansa che wura mu no ade nti owo kra ni nyansa che nkata. Na obisa oba no se. Na ko busa oba no se. Enti onyankopon aka kire mu ampara se. Eti aka cho se. Munni Hwen wen di tro mu hanua ba nyina. Na otibi di tro mu aduaba ni nyina. Oba no bua owo no se. Opemsuo. Kaye Tro mu hanua Adam tru so mu. Aba no de. Oyem bibia. Yebedi. Ayedi. Nanso Dua yesi mi fifi ni die. Aba no de. Dabu oni. Onyankopon aka se. Ehwe no wa ni. Munni bi. Nso mumfa monsanka na mo ewu na owo no ka kire oba no se. Oboa. Enye wuo na mo bewuo. Ede. Onyankopon nim se. Ada mo bedi bie no. Mo ni bue. Ankasa obedi di o. Ubedi. Na na oba koda so koye ndey. Udi no. Kai o da tie. Ade say no. Ade say Nyankopon no odi sie ni. O da tie. Da mo bedi bie mo ni na be bue. Aha. Na mo ya se Onyankopon amu papa ne bone. Nyame di. Utimi. Difo. No. Nyame di bi. Se nyame ndi bi e de no timi chi Adam bi a won fa do be menwura. Uncle said. Ere no hu. Why se nyame ndi bi da? What did he? Onyankopon. Because nyame no wa yire. Okure. It is for another day. Our Bible na Nyankopon God had a wife. Na nyame fa o hwe no so da bo Adam Opemsuo. o hwe de so do bo ba. Pano oni yire. Antoa ni yire. Dansu ni yire. Abraham brebo ni kuru. Na omu nyina omu firi fa na ba e. Ezo omu papa no wo dey. Okay. To aso yem fancy. Yem fa we say fancy. Fa Genesis ni si na so kura oni so hye dodo. Tie nsem oba ne kan. O se na dua na efe. O se oba bi timi hu be ma bi dua sa na ye ne fe. O timi hwe sa efe papa. E kan oba bu. Ye twa ni. Tie Genesis 3:6. kan. Na oba no hunu se dua no yese odie. Oba ne hu se dua ne yese ye den odie. Na eye aniwa fe. Na eye adua ne ye aniwa fe. Eye enkono sisa so. Wan ka se dua ba o. Dua. Ate dua ba so de so mu di ye. Se ye Tibiem. oba no hunu se dua ne ye yese odie. Na dua ne yese odie. Na eye aniwa fe. Eye aniwa fe. Eye akono. Na ne dua no wan ka se dua ba adua no akono. Na beti ani. Na otibi ye den. Nti ote na aba ne bi. Bidi. Na odi. Me ba cho yes ye fro no ohwe mu den. Aba. Okay. Opemsuo. Yamidi jawni. Ba ma bi obama che bi obenya ska. E ma ore ho. Sanete. Be ma akwati ache. Se bo nkumu na se ni. Me ba cho abusuafo fa nkyem ye wa hemfie ne sramu. Ba man kan sa mo ntiase. Ba ma bi okwati ache bi obenya ska chen de ne kotetene. Kanokure. Eki na wa kire wo. Se bu obi ko bo nkumu bi su ko ni fa. Ebia. Ebi su ko soro. Me na me ka cho de ye straight. Oba braza na wanya ska. Emuda ho. Bema ne bema ye straight won ti akoma. O ma broken heart de ne bema che ne ma broken heart. Kanokure. Ade bi ache bi ede. Sanete. Godie apantu ni apem de na ede. De na ede apantu ni apem. Apem. Na apem ayede. Achia. Kodu ayede. Achia. Kanokure. Ahwede ayede. Achia. Kakumba. Achia. Emofu carrot de bibifo carrot de na achia. Bibifo carrot. Asa mofu carrot nye de. Straight. Taste bi ani. Ade bi achia bia. Opemsuo. If we are left handed we are left a ubenya sika. Muda ho.
to obi be match na da so hia na it me ne ka say me sraw you be to nsam sisi e de hwe sa chia kai e ba jo mun ko ba fo you na je you to nsam sisi e hwe me ba jo bi o tem you to nsam sisi e a chia ka jo sa chia achia eti ma ya mun shu wo be match nko be nyeska achia obi ya ma hye no se be dey straight wo be bre papa achia also mun hwe dey bra de wuye de odi bei me chance atema chia baby a awrade yakopon chance anteman enyo e bompa se fishana mba be di the reggae movement the reggae movement say nya invite ne dia a yeso ye de ye ho beba bagim na ya ba boa yakopon tweda mponhyira obi a na ka hu se ade bi a chia biara ede sanity yedase Kofi